ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chipai le vekule zuni somni pali sani somni pangani ya tuntuma chuanin Israel Iran le US boina kan clearing kan ngai thaho do nani heini zan lama khan Iran in US an bom ve tlat maya eng poni sela riki el kolni ina aron ziah kanan chiarange Iran in US base sakap mingchia dal mai aniem US suan Iran nuclear site ati chiat saka chumi nuwa Donald Trump at suan Iran do zela do lo thule angai poi mober chu Iran in nuclear bomb ane ilawani ithua soya atumber ati hlotin to suan Iran chu be chun zom tum lovin Iran point rem na kong zo ve ngal turin adu thua soya chutin ilova Iran hian phubalak tum anghrima US a beile tani chuan natakina chanle tur thu Trump hian a soi ani alan dan ri chuan Iran hian rem na lam kong zo atum lo mel leya nuclear program bansan ai chuan in do athan thu te ala soi ta de udawa ichoni zangkhan US base Qatar le Iraq mi chu missile parup mangina be veta ani ole kan kaltui main online games manga poisa lo chu theina betzili hi lo mel create verole tuna hian Bengali superstar Nusrat Jahan le Sunny Leon te ponan khel meka in register khani vanei chun cheng sangkhat za som pakhat te cheng za som ma tanga zani zathum somnga le welcome bonus cheng zaria somret pariat ka idong theyani tichunin he game si Google Pay Phone Pay le bank transfer mangina thunzom theya in sign up khanin promo code tha MMA tichunin welcome bonus tuna kan soi theih idong thei ani tichun he game hi a secure MMA Facebook review po a thaviau ani download link hi comment section lama kan pin ivane le chuanin in register ro kan poisa idong thei ani hunol no khanam bedzeli hi lo khel vero le Qatarami hi Al Udeid Air Base aniya Iraqami hi Ain Al Asad Base ani Iran TV chuan he be na hi mighty and successful response ti in a puang Iran hian hetia base a be malok hian an president chuan indo na siamemo indo hi kan du lova ma se minom be na te hi chan lawa umtir kan tum lo ti in a soi UAE chuan an ram airspace te chu an khar hal veka tin Qatar chuan Iran be na chan le thi kan dikna ani anti Iran chuan Qatar ti lung oilo chu a hlau le a nasa takina in soi fia nga la Iran Security Council chuan Al Udeid Air Base missile manga an ka chu mipui chen lo na ani ti soin kan thil ti hian kan unaw le thian thatak Qatar ram le mipui za te tan a hlau le der thona asiam thlen lo Islamic Republic of Iran chuan Qatar ner hun rei tak atanga kanin thunzom na le kungkai na kanin thian thatna hi chom nun zel kan du ani ti in tu chu an siam zui nga la Qatar erawh chuan Iran be na hi an ram sovereignty za lo na ani anti ole US in engtin ya anti don tun din muna chuan engkim la hriat lo ma se Iran thil ti hi US pai emaw an ralthuam le best ti chia saktum na tak tak ni lo ma se do se pangalan du lo na ming chet dal thil ti mai ani theina lai ve thova Iran hian he tiang hian ama po in alo ti to ani Donald Trump chuan sani somni khan Iran General Qasem Soleiman chu alo tha saktoa Trump chuan Iran chu na takina vozuya phuba an ron la a US an ron be emaw sipai pakhat po an tha sakani chuan US chuan na theyang berin an chan le tur thu a hrila Iran chu an lo invo pung na sa ve to si chu wangin an general an tha saknu engma tingam lo angalan an du si lovin a mingin US base chu an ka ve tangeya ma se engma an ti chiat lo na an thil ti tur chu intelligence pangin an ram hne na an soi hrilok veka US su an lo in hum him vek theita ani chutia US pai pakhat ma an thi lo ba ka thil chia poi lian tham engma a lawa wangin US po chun Iran chu a beizui talova an in thathen zui ta ani hetiang chi hian tuna an thil ti tur po hi Qatar sarkar hne na Iran hian an hrilok diama an vaka turte hi an lo in ring man ani chekang US pai thil liam po an talo nge ni in report nunga chuan alanga Iran hian ngoi reng ni ngot ai chuan a mingin US ka ve chu aduwa ma se Donald Trump a thin rim na chaw tho an hlau si chutiang thil ti chu an ni theina la ya heya wangin US official te chuan Donald Trump point Iran thil ti hi chan le tumna anei lo ni in an soi
nikhat leka boruak adang thei zela naktu ka chuan tramaril rupo danglamin Iran be rep alo du thut thei tho boka tin Iran hian an kap chhun zomani chuan Trump hian a beilen vak mai chu arin om shrim shrim pok chutin lova Iran point sang ni somni anga USA a changlet veto India alung oi thei mai chuan Indona lian zok an pumpel ve thei tho bok engpon ise Iran hian nuclear program hi akal pui zui zel ani chuan an la Indo tho thawang te hi zol nei ni lo tan pon thil soilok khar ani om lo ve Iran in Qatar US airbase a bomb ziak tu zawatlaw bonel kabin Iran chuan an operation annunciation of victory ming choin Qatar muna US airbase al udeid airbase misal sompariat mangina beya Qatar so hi US chuan Iran ina be ni in an soya Iraka US mun be na ni thoma se misal hian a thleng zo lova tunge mo phurtu hriat ani lo thung Qatar le Iraq be na hian thi le hliam an om lova misal hian ti chiat soi tham anei lovani dova be ani ma hian Iran che dan tu hriat lok ni in Dubai airbase ang khara Bahrain le Kuwait point an kharbok hun reivak lo nuwa airspace an hongchun zoma USA roin Irana khwale tuyom de chuak vat turin atithung al udeid airbase beina hian Iran hian missile sompariat apmang ni in an soya USA roin sompali ni in an soi sompathuman kap thla ani Iran in warning a pek loka wangin sipai te po ano in tier film man ani Arab League Chief in Iran adem Arab League Secretary General Ahmed Abu Cheikh chuan Iran in missile mga Qatar be chu dem omati thua soya Qatar ta na rapte an om rengani ati boina thui zo ka thlen lo nan in epzui lo turin ati bok min beya wangin kanin pelowang Khamenei Iran Supreme Leader Khamenei chuan tute ma pong portakin an be masalo ti asoya kuthon ero kan tur hau lo ati tuma anzar boy masalo ti in min beya min zar boy tu laka kanin pengai lo wang ati bok IAEA atrangin in nudo tum Iran chuan International Atomic Energy Agency IAEA nena anin kung kaina chu ti to patum ni in Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf chuan eksa aziaka IAEA chu athua lai tok lo atia anin zomna chucha turin bilam pas don ti asoi IAEA hian kumin jun thatir khan Iran in a nuclear malak na endik konga atho pui that tok lo wangin demna thua lo chak chuak to nge Iran hi kovel ta na lawm Israel ni zanlam Iran in US airbase abe nuloka Israel military spokesman efi different chuan hetia US military base Iran in abe hian anram hi kovel ta na lawm le fir fiakram ani isi ati chiang ani ati Straits of Hormuz kharta se India in oil le gas a harsat pa angem India hian Hormuz to fin riat rek paltlang hian crude oil hi amamo za somli vel ala luta liquid fuel natural gas LNG hi Qatar le UAE atrangin amamo za som nga vel ala lut bok Russia atrangin India hian crude oil hi amamo za somli vel bok ala luta hi erawh canal kaltlangin Cape of Good le Pacific Ocean lamatranga kalan iwangin buena om velo Straits of Hormuz si Middle East buaya wangin kharala ningai lova tuna hian Iran Parliament chuan kharrem tiya mase Iran Supreme National Security Council phalna lak alangai he tuifin riat rek straight marlam hi Iran thunei na aniya chimlam erawh UAE le Qatar thu ani thung kharanan ti hiang longkal te missile manga be akok ber tun mapon khar hi an lo tum to thin ani India hian Indian Strategic Petroleum Reserve Limit ISPL and call Strategic Petroleum Reserve SPR aneya hi Ministry of Petroleum and Natural Gas nuaya umni in India in oil alaklu atop thuta abuelo nana akhek khal ani Ministry of Petroleum chinchia danin India hian crude oil li 5.33 million metric ton aneya lei nuaya munthum Visakhapatnam Andhra Pradesh Mangaluru Karnataka le Padur Karnataka ate da that ani niang zat nge adayang tuna SPR hian ni kuwa atanga ni somsung India inamamo crude oil hi akolani stock atle mang rengkhop mai India chuan oil reserve ti puna phase through expansion SPR pomin 6.5 mmT ada that beldona hei wang hian oil reserve chuan ni somni pani ada idona ni SPR baka hian oil marketing company OMCS hian an mani sumdona atan aning kola hei hian India mamo ni somruk atanga somruk panga chunga da idon India SPR nen hina vain ni somsari atanga somsari panga da India hian a khol thei don ani Iran in Strait of Hormuz akarani chuan India hian oil reserve fi hun reivak lo chunga tana nei vea mase are do chuan India ele bari na tur dona
hei wang hian SPR hi an zau expand na ngai ani India hian oil hi za somriat atanga somriat pariat hi ramdang atangin acholuta khovela oil lalut tam pathum na ni in USA le China nuaya a omani liquid fuel natural gas LNG hi hormas to finriat atangin amamo zongzong do tho ala lut bok ani India hi kan lo in todel vaklavani oil le gas a hian mo Russia chuan Iran chu amamo milzelin kong sang puih a in peireng ti zanin khana puanga Kremlin spokesperson Dmitry Peskov chuan engkim mai hi Iran in amamo ang zela in ngatani ti in Russia chu a in huam leya Israel Iran buaina hian Peskov chuan omzenei takin Tehran chu an pui chun zom zelang ati Iran parliament chun US in a nuclear muna beiman chu atel venge yang atia Donald Trump erawh in Iran rorel tu ni lai Ayatollah Ali Khamenei thak chungchang a soi kai ta bok Khamenei erawh in engma a soi velo thung UN Nuclear Watchdog International Atomic Energy Agency IAEA chuan US in fordo nuclear mun lei nuaya om a beina hian Iran nuclear mun hi a chu chena sa hle ti a puang aram pani hingor takin missile mangin anin bom chunzam renga Israel foreign minister chuan Tehran mun laili an bom ti asoya political prisoner tamna evin prison an bom chi ati Iran hian Israel hi a bom na sa viau bok ani engpon isela Iran lamin US base an bom vetlat maya heituk injing lama chuanin Donald Trump US president chuan ceasefire in ka ha Israel Iran ten an nei tur thuaron puanga chiang do zokin video le a kanron soidon nia